Titswane, BTV News, Gaborone. Lekgotla le ikemetseng la Botswana Trade Commission la re le itlamile go ema puisonokeng mo maitekong a go tokafatsa matshelo a batho ka go ba ruta go itirela dijo le tshomarelo tikologo. Se se builwe ke mookamedi wa lekgotla leo Mme Shirley Montsho a simolodisa lenaneo la go direla setšhaba ka go abela sekolo se se botana sa manyana dikoko tsa mae le ditlhare tsa maungo. Rutapego ka Tanki Senso. Go tlhalosiwa fa sekolo se dumela mo go rutwentsheng bao ba nang le bokgoni jo bo pharologanyo gore le bona ba kgone go itirela ka diatla go itshetsa ka jaana thuto e se fela ya mo ntlong ya borutelo. Ke ka moo lekala la Botswana Trade Commission le boneng go le maleba go abela sekolo se dikoko tsa mae, dikgetsi tsa dijo tsa tsone ga mmogo le ditlhare tsa maungo ka go farologana le didirisiwa tsa thuto. Godisa le go tsholetsa matshelo a rona mo gae. Re tshwaragane le ba Manyana Primary School. Re bone le tshwanelo go godisa le go tokafatsa matshelo a rona mo gae, re tshwaragane le sekolo sa Manyana, mme ebile re tshegeditse maitlamo a puso. Ka jalo, ka lenaneo le, re ikaelela go ruta bana ba rona go itirela ka diatla go tokafatsa bokamoso jwa bone. Our young children or kids, practical skills to better their future. Tota ga gona sepe ba gaetso se e leng gore re ka se dira ko ntle ga thuto. But one thing that I just want... Ga go sepe se re ka se dirang ntle le thuto. Thuto fela jaaka puso ya batho ka batho e tlhwatlhwa kgolo. Ka jalo, mo dinakong tse di thata jaaka tse, puso e leba makalana a ikemetseng go thusa mogama wa thuto. Mo go lona the private sector so that you can help champion the education system. Go itshwara sentle ga teng bontsi ba nako mo sekolong re bona ka maduo a ntse a tokagala ya go godimo le yone project ya la leita ile gore e ntsha maduo kana e thusa ba bangwe. Mogokgo wa sekolo o tlhalosa gore baithuti ba fa ba gola ba fetsa sekolo ba ya kae. Se se rena le bana ba le 4 a se le ka go simolola 4 ba thathiswe mo tirelo setšhaba gone mo Manyana Primary School. Ba le bararo ba setse ba le ko Vocational Training Center, ba le babedi se se re ba absorbile mo di-streaming. Le fa go ntse jalo, bogogi jwa sekolo bo tsweletse ka go kopa thuso ka jaana sekolo se santse se na le matlhoki a akaretsa letlhoko la dipalamo tsa bana le tlhalo ya matlwana a borutelo. Tanki Sentsho, BTV News, Manyana. Puso e tla dira molao o tla tsamaisang le go gakolola makgotla mo metseng a ditsatlholego kgotsa Conservation Trust. Se se tlhalositswe ke tona wa tikologo le bojanala Re Winter Molotsi a bua kwa phuthegong ya kgotla kwa Bobonong kwa maloko a makgotla a a supileng dikgwetlho tsa nang natso tsa go a tsamaisa. Mammosisi ska wa pega. Go tswa go loe ditsamaiso tsa Botswana di ganeletse mo go sireletseng diphologolo tsa naga. Le fa go ntse jalo, makalana a tsamaisang ditsatlholego mo metseng a na le go sokola go diragatsa ditoro tsa one e le go tlhoka kemonokeng le didirisiwa tse di maleba. Molao o sologetsweng o tla ka ditsamaiso tse di maleba le go ema nokeng maloko a makalana a le gone gore madi a bonwang mo bojanaleng a tswela mosola setšhaba sa metse eo go thama mebereko le go tsosa itsholelo. Re leka gone go baakanya molao o tsamaisang tsone di-trust tsonetse. Re o baakanya gore molao o to o re thuse go leka go baakanya mo e le gore re dumela gore ke mathata. Maloko a makgotla a di-trust tsa kgaolo ya bobirwa a tlhalositse fa melao e tlhokafala ka pela gore go nne le phetogo mo tsamaisong ya di-trust tsa bone. Re kopa sekolo sa bojanala gore bana ba ba rutiwe gore ba itse gore diphologolo di mosolagolo o kana kang mo go bone le mo lehatsheng la Botswana. Maloko ona a board of trustees a thopiwa mo dikgweteng mme mo jaaka o itse gore morago o thopa yang ba ithopela mongwe le mongwe mme constitution ya re o bona le lesedi la tourism a di tsamaye sentle ebile yone ya masego ke yone ka kwano ye ka reng e tsamaya botoka tse dingwe tse ke bothata mme ya ko lepokolo ya mapanda yone ga e tsamaye sentle mme batla gore lona ba BTO le dirisanye le rona sentle. Ka maikemisetso a lolameng di-trust di ka kgona go tlhabolola matshelo a batho mo gae. A re lemogeng gore di-trust
di tshwara madi a morahe di thoka gore a tshwarwe sente di thoka gore go nne le accountability re itse gore madi a dirisitswe jang a dirisediwa eng a ke se ileng gore se boela morahe kana jang ha re leng teng re setse re dirile mo re ka reng feasibility study consultant o setse a hitile mo kgaolong ya rona ke tsa gore bangwe ba baeteledipele le setse le itse ka kganya re emetse report ya consultant ye gore e be e gorogile mo diatleng tsa rona before matšhe a hela molaokakanyetso o tla bewa pele palamente ya mariga mme fa o ka dumelwana lehatshe la Botswana e tla nna sekao mo mahatsheng a sele mo go akaretseng setšhaba go nna le letsogo mo itsholelong ya lefatshe. Mamusi Siska, BTV News, Bobonong. Sekolo sa Botswana University of Agriculture and Natural Resources buan se sa netumalano le company ya GIS Plan e tla remelela mo go rutintsheng batho ka temo ya setlhatsana sa hemp boranyane le dipatlisiso fa bua kwa moletlong o mono ga borone mo go kgwa sekolo sa buan Professor ke tlhatlogile mo sepele a re sekolo se eletsa go nna le seabe mo maikaelelong a puso a go bakanya itsholelo ya go ka bakanya tota itsholelo ya lefatshe leno ke sone se se ikamanyang le company ya GIS Plan Monica Seswahela wa pega Lefatshe leno le ikaelela go ka bakanya itsholelo ya lone ka go simolodisa mehama e mengwe e tshwana wa temo ya setlhatsana sa hemp le o sa kgotheleng tikologo o tshwana tiriso ya marang a letsatsi. Tshwaragano e le ba khamphane ya GIS Plan e e tumileng ka boranyane jwa bo go godimo e tla netefatsa gore sekolo sa buan se ithoma kwa pele mo go nne le seabe mo kategong ya toro ya puso. Cooperation between the two will include activities like, for instance, academic and business partnerships, staff and student mobility, cooperation, development, and implementation of joint research activities, cooperation in technology and innovation. All of these envisaged activities resonate with Buang's strategic themes of research intensification, academic excellence, entrepreneurship, and agile operations. Subsequently, this dovetails into government's drive of creating an equitable, dynamic, and diversified economy. Under the MOA, the Memorandum of Agreement, cooperation between the two institutions includes initiatives like capacity building in the industrial hemp agro-industry, collaborative research in industrial hemp applications, joint seminars, conferences, and public lectures on industrial hemp, development of academic programs in hemp agriculture and policy. GIS Plan combines the leading-edge technologies such as GIS, drones, LIDAR, bathymetric and underground surveying, and now we are coquetteering with artificial intelligence because definitely this is something is coming. Also, GIS Plan works closely and effectively through local and international partnerships like these partnerships with Avacare Group, but we have also partnerships with a few partners in Europe and America, especially along the line of the precise agriculture. Sekolo sa buan se lemoga ha tshwaragano le mohama o ikemetseng e le nngwe ya tse di ka thusang go bata tharabololo ya kgwetho ya lethoko la ditiro mo dialoganeng ka bontsi. I want these sectors to grow exponentially so that we open opportunities for Buang graduates upon completion of their studies. I want to create opportunities for our graduates in the global labor market. I believe that partnerships like this will contribute to this goal. Go atega ga tumalano e go ta baya sekolo sa buang le lefatshe leno kwa mankaleng-kaleng segolo jang mo go thomamiseng kgolo ya mohama wa temothuo. Monica Seswahela, Botswana Television, Gaborone. go se santse o lebedi kgang tsa Botswana Television ra tswelela setšhaba se gakoletswe go ema ka dinao go tiisa mananeo a ka thusang go tlamela batho ba ba tshelang ka bokoa jwa Down syndrome se se bilwe ke mogolwane wa botsogo kwa toropong ya Jwaneng Dr. Tankiso Thibelang ka letsatsi la mafatshe le segopotso sa batho ba ba tshelang ka Down syndrome Emmanuel Rapoa. Mo botshelong batho ba abetswe ka go farologana ebile bokgoni jwa bone jwa go dira ka kelelolo e rileng le go akanya ga go tshwane. Ke ka mo letsatsi le la go lemoga bao ba tshelang ka bokoa jwa Down syndrome le tsewa ntsi a thata segolobogolo ka ope a sena itlhophelo kana thata ya go thibela bokoa jo. Mme ebile le ha sena go nna bele go atla ntse jalo
ga gona kalafi ipe kgotsa ka gare ka mo hetolang ka teng gore a bue bolwetse bo bonyelele ya ka go direga ka malwetse a mangwe yaanong go botlhokwa gone jalo gore re ba lemoge re itse gore ba teng ka gore ga ba setse ba le teng ga rena ka re ka go nyeletsang ka teng re tla bo re le sekao mo lehatsheng lone le go netefatsa gore re thatahatsa yalo our support system mo go botlhe ba ba tshelang ka Down syndrome. Re ska ra lebala gore ga gona ope motho yo go tweng ga ana bokgoni motho mongwe le mongwe o na le bokgoni jo modimo a bo mohileng ka jalo ha re ka togela ba bangwe re re ga ba ka ke ba kgona ke gona ka re tabe re togela bonthabo ja dithabollo ko morago se senametsang e boele go tsepama ga puso go tlosa dipharologanyo dipe gore ba ba amilweng ke bokoa jo le bone ba gole sentle ebile ba nne le dikitso le go akola dithuto tse di tla tsogang di ba thusa go itshela metsi ganong. The learner is assisted to establish income generating projects at home. They are assisted to get a grant to start or expand a business. A ke re go ngona a thusitswe a simolotse sengwe go lapeng. O tla bo jaanong a tswelela a asistiwa jaanong gore a bone mananeo a governmente. E ska re ha o dira tiro kana wa peile o bona gore o batla go go thusa wa mo khaphela ko ntle gore le bone ba file free ba bone gore le bone ke batho ba na le sengwe se modimo se ba abetseng tota bone ba tlhokana le lorato lo hela ga o le thotse leo ke gone hela ka o ka kgona gore o tshelelene ebile o mo amogele gore ke ngwane o na le bogole bo bontseng jang e re gona le thulaganyo e nonofileng ya go thusa ba ba amilweng ke bokoa jwa Down syndrome ka jalo go kgadilwe thata ba ba bayang bana ka ko mahure go ba fitlha mo setšhabeng go ka bona thuso e ka ba nonotshang thata go kgona go ikemela mo botshelong. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Puso e kgala e sa kgwemathe ditiragalo tse di oketsegang tsa tiriso bana botlhaswa mo go sa tlhakanelo dikobo kwa tsa bong monongwaga go setse go diragetse ditiragalo tsa mohuta o di le 163 mo loetong tona wa boatlhodi le ka go sešwa ya magolegwa re Nelson Ramaotwana o boletse fa go dirisa bana botlhaswa e le bosetlhogo ebile go lesofatsa setho se batswana ba itsegeng ka sone a re utlwe ke o lebogile ra dipotsane. Loetelle re Ramaotwana o boletse ga molao le teng o diretseng go itebaganya le dikgang tsa tiriso bana botlhaswa o tsweleditse banni ga puso e tla tseela ba dira molato dikgato tse di maleba gore go bona gore bana ba le 163 ba dirisiwe botlhaswa ke batsadi ba ile gore ka be le bana ba ile gore ba mo sekolong bangwe ba bone go hela le boimana gore ga gore ga ngwana nna moimana o tswa mo sekolong ka ntata ya motsadi ke so ke re batsadi a re kgalemeleng ba re nna le bone ba sekana le bone ditsala tsa rona gore a ba tswe mo dikganyeng tsa go dirisa bana ni ba tsa bong ba supile ga puso e tsaya lebaka go tseela ba dira melato dikgato ruta bana dirisitse ngwana ba ima kganya ya ngwana ba go belega batsadi ba mo isa ko bokae ruta bana nna ruta hela nna ya tichara gore go ne go itsewe gore batsadi mapodisi ba ne ba itse le gore bana ba etela dibara ba nwa le gore bangwe ba lebega o ba le bana ka tibego ya matlho ka togare ke motsadi a ke tlo re ba tlogetswe ke bojalo gona keng gore re mo lebana gona gore yo ke motsadi mme re noutile go paparolo kgosi ya ka ntsuma ka re go paparolo re itshwere re utlwa sentle malatsi a ra utlwana halele kana mabele mangwe le mangwe a nana le phuri go toa lebelele gore ga le jiwe ga nna mosola ga ituza a jela le diputi yaanong mme gone re a kgalemelelana ka gone maru ke gang ka tlhokala mme gone re a kgalemelelana ra gana ra gakolla le bogakodiwa re gakolla ra reetsa ga gola sepesele gore ga re se buisa ya ka re ntse jana ke tsela gore bojaji ba ntse ba komite ga jaji mathaka e ntse tsamaya mo dikgolegelong tse dingwe le hala ke tsere kwano ba tsile go tswe ba kwala report ba nkwala report gore nya re ya kwa yo o qualifyela gore ka fa parolong ya yo ha qualify go gore re ke ka re bula gore go nne jalo ni ke re mo ke ba mo ga ke ya ka topedi
ke re gorogang ka pula ya Batswana letho ba magala ke diatla tropedi ka lorato lo lo kalo jaaka kgaolo e lwantshana le mathata a baeteledipele ba kopile banni go loma mapodisi tsebe ka dikgang tsa tiriso bana bothaswa le go ba ema nokeng mo go lwantsheng seemo seo. Ke o lebogile Redipotsane, Botswana Television. jaanong a re tlhodimele mo go tsa mafatshe a sele re a Sudan. Masole a Sudan a gapile gape bonno jwa gatautwana wa toropo ya Khartoum. Go gapiwa ga bonno jwa gatautwana ke masole go supa phenyo engwe ya masole ka tlase ga boeteledipele jwa ga Abdel Fattah Burhan. Batlhabani ba lekgotla la Rapid Support Forces ba ne ba ntshiwa kwa toropong ya Kgolo Khartoum fa ntwa e sena go simologa ka kgwedi ya Moranang ka ngwaga wa 2023. Ntwa e bakile dintsho tsa batho ba feta 20,000 mme ya pateletsa didikadike go tshaba kwa magaeng a bone. Sebaka jaanong ke sa tsa metshameko Ntebogang Sebetlela o eme sentle. Tla ke go leboge wena o lebile sa mo ka motswana etshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Ntebogang Sebetlela o ratile noe o tlotlomaditswe jaaka motshameki wa mme yo gaisitseng wa ngwaga a sena go gapa seetsele seo kwa ka bodietseleng ya Vunani Annual Botswana Women's Sports Awards e neng e tshwaretswe kwa Lekidi Football Center Maabane. A re utlwe Kgomotso Sefako. Motabogi yo wa lobelo la 800 meters o ne a gaisanela tlotla eo le Ikuya Yuri wa tennis ga mmogo le Natalie Banda wa chess. Noe o dirile bontengwe gola a iponela phata kwa metshameko ya di-Olimpiki e le la ntlha a ba thoma rekote e ntšha ya lobelo leo mono gae ga mmogo le go fenya bronze mo 4x500 meters ya bomme kwa African Games. Tota ya motshameki yo mmotana yo solofetsang e fentswe ke sethunya majama wa mabelo a makhutshwane. And I'm a star. Thank you so much, and more is yet to come. Thank you. Dorothy Okachi o ne a gapa tota motshwara diphala lekgetho la bobedi morago go e gapa mo ka bodietseleng ya ntlha. I was raised by a single mother. She raised 6 of us when our dad passed on when I was 7 years old. And in her, I saw strength. In her, I saw a spirit that never dies. In her, I saw passion to always succeed. And in everything that I've done, I've always carried my mom with me. And I really hope that today she's looking at me and mo go tse dingwe setlhopha sa karate sa kata se fentse tota ya setlhopha se se gaisitseng. Mokatisi wa setlhopha seo sa karate o fentse bakwadi o fentse tota ya hifoshi le ene a gapa lekgetho la bobedi. Also, I'd like to thank Sensei Ofenza Bakwadi for always pushing us to always go for training, even though, yeah, he was always pushing us. But it's because of him that we're also here. I'd like to thank my teammates as well. Unfortunately, they couldn't attend the awards because of personal reasons. Also for in your team, Meg Isiro and Me Poshia for recognizing what the women of Botswana are doing and continuing to show gore le batla go bona ba tswella ba gola. Ke leboga thata go bole bona the little that I try to do in advocating for women in sport. Ke lebogile thata. I'm lost for it. Thank you so much. Tshegofatso Malepa table tennis o gapile ya motsamaisi wa ditirelo yo gaisitseng fa moithaopi wa ngwaga e fentswe ke boagwe ga bontshiwi. Megedikgang wa Botswana Television Katlego Kgakole o fentse ya megedikgang yo gaisitseng wa ngwaga. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Re salefo tona ya metshameko le bodiragatsi Jacob Kelebeng a re maikelelo a puso ke go tswalla ka go rotloetsa le go fa bomme ke monokeng e ba e tlhokang mo metshamekong gore le bone ba atlege. Tona Kelebeng o buile se kwa moletlong wa kabodietsele wa bomme wa Vunani o neng o tshware Maabane mono Gaborone. A re utlwe Kgomotso Sefako gape. Kabodietsele eo e leng ya boraro go tshegetswa ka maikaelelo a go lemoga diphitlhelelo tsa bomme mo metshamekong e tsweletse ka go supa botlhokwa jwa yone mo go rotloetseng bomme le gone go ba kgothatsa go dira ka nata mo metshamekong. As the world continues to make deliberate intents
to empower, enhance and elevate women's sports in line with global gender parity commitment in various sectors. Jaaka lefatshe ka bophara le tsweletse ka ditsela tsa go akaretsa le go godisa bomme mo metshamekong, lefatshe la Botswana ga la sala ko morago. Le rona re tsweletse ebile re tsere seo ka tlhoafalo go rata go maitekong ao. Ke rata go leboga ba Inside BW Women's Sport ka ka boditsele ka tsweledisa maiteko ao. Ke lebogela le batsa karolo botlhe. Aims to propel us as a country to greater success in this regard. I also commend Funani Fund managers for their unwavering, impressive and sustainable investment in Palogote ya bao ba neng ba le mogwa e ne le 15 magareng ga bone go le batshameki, batsamaisi ba ditirelo, babega dikgang le bothe ba ba nile le sabe mo go thabololeng metshameko ya bomme mo ngwageng wa 2024. Progressive Pan-African Financial Diversified Investment Management Company. We have been completely impressed about the immense... Re le ba Vunani, re lemogile gore lefatshe leno le na le bokgoni jo bo go godimo mo metshamekong ya bomme. Fa ya sala re simolodisa ka boditsele re bone bokgoni jo bo go godimo jo bo supiwang ke bomme ba lefatshe leno. Re a go tswelela ka gore toetsa seo. In this initiative, we have enjoyed seeing a great display of excellence by women in sports across various... Ka boditsele ya ngwaga le ngwaga e ta tswelela ka go fa bomme sebaka tsa go ka ipelela diphitlhelelo tsa bone ga mmogo le go lemoga bokgoni jwa bone mo metshamekong ka kakaretso, selo se se ka ba rotloetsang go dira ka nako le nako fa ba le ko metshamekong. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa BDFA se fentse sa Thebephatso Air Base ka go kokoanya dintlha di le 45 go di le 10 tsa Thebephatso Air Base mo motshameko wa beke ya ntlha wa leki ya Didas ya Borwa o neng o tshamekela ko SSKB ka Matlhatso. Tsofatsa Malepa ka dintlha. Setlhopha sa BDFA ba eleng bone ba sireletse ba sejana sa leki ya Borwa ba tsene mo motshamekong o ka maikelo a go sireletsa bosimega ja bone, mme ba kokoanya dintlha di le 45 mo tikologong tsa di-singles, doubles le team event go fetsa beke ya ntlha ka phenyo. Mo letlhakoreng le lengwe, setlhopha sa masole sa Thebephatso Air Base kana TAP jaaka se itsege se reteletswe ke go kokoanya dintlha tse di lekaneng go ka fenya motshameko o, ba iponna dintlha le some fela motshameko ka kakaretso. Re tshamekile sentle, re sa re kgaogana le motshameko wa tournament eno le ko Maun. Jaanong ke motshameko wa rona wa ntlha ke setlha se sešwa jaaka re le basireletsi go ne go patelesega gore re kgone go wina game ya ntlha gore re mo game ya bobedi re be re setse re na le tsela ya gore ra koka, mme hela ka katle gore e winne ke tsa gore madu a teng ka itumelela ka re dirileng ka teng. Go hetsa motshameko ke bona mo ne gore tsenya dingala tota go tshameka motshameko wa didatse ha o sa kgone go tswala go hetsa motshameko motho o kgona go tswa go morago a batla go tswala pele ga gago. Yaanong bontsi ja rona re winne but mme a ka itumelela because go ne re tswala morago ga lobaka mo le gore ka ha 10 ba mmonye ba itlhela re ntse re palola go tswala ba heta ba tswala ke tsa gore ke gone hela ha se no gore re ka go berekela mo go sone mo go mpelo ka ha re tshamekileng ka teng go supa gore ra gola go Thebephatso ya ka ne gompieko ne re introduce banana ba ileng gore re ba rutwetsa go tsena mo motshamekong wa didatsi. Ya no madu a re duleng ka one mo go rona ke golo mo teaming ya rona mo go supa gore di team tse dingwe go ya pele ka season o ta lota utwa gore nya mme team ene e kopane le team e thata go tshimologo mme gone re godile mo motshamekong wa didatsi. Wena as an individual wena o tshwanetse re perfect your techniques tsa go tika because ke game ya di-millimeters o ka dirisang technique e go sitang gore o kgone go kora more scores, but as a team we practice together so that re kgona gore re motivate ba re bonang gore they are still kotase ka performance. Motshamekong o mongwe o tshamekilweng ka Matlhatso e ntse le ko SSKB o neng o thulantse setlhopha sa batlhoka kutlo sa Deaf Dust Club le sa Police B, mme mo motshamekong o neng o le Mashetla Police B e fentse ka dintlha di le 35 go tse di 23 tsa DDC. Tsegofatso Malepa, PTV Sport,
Mogoditshane. Di wela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme nna le wena tla ba re kopana gape kgante jana fela o lebile sa mmoka o eme sentla gore ga kwa tseneng di digwaga kwa pele. Ruth Thomas go tswe Masunga a gapa korone ya Miss Botswana 2025. Puso e tla dira molao o tsamaisang makgotla a merafe a ditsa tlholego. Fa o ratile noe gapa tlotla ya motshameki o gaisitseng botlhe ya Sportsman of the Year. O e tshosana kwa bosupane re go tshwaretse herile ka le ba tepolo api ba latela ka seemo sa bosa. Bagaetso madume amogela seemo sa loape le setisidiwa ke o bakeng Casper Mathai. Santse re tsweletse ka go itemogela pula ena mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa gantsi le kgalagadi mme e latela ke gatisitsweng mosono ka nako ya bofera bopedi 22 kwa Tsabo Meteorological Station, bofera bongwe kwa Tshwane Meteorological Station, bobedi kwa Metsi Mantle Kgotla, bongwe kwa Ngojane Meteorological Station. Mme re lebela setshwantsho sa loape mo nako ya gompieno sa ntsupa go bana la marumo mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Mo tsatsing la mosupologo ga re lebelela ko dikgaolong tsa kgalagadi borwa bothabakgatleng le kwene re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula diphefolo dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Fa dikgaolo tse dingwe ka bontsi a lefatshe leno re solofetse gore go phakele go apogile mme re mo tsamayong ya letsatsi go thibe ka bontlhabongwe. Ga re lebelela mo maphakele ko kgaolong ya bokone botlhaba re solofetse gore go ikutlwatsego le tsiditshana. Mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi a lefatshe leno re solofetse gore go phakele go ikutwatsa go le bothito ka bothito ba magare ga 16 kwa Gaborone go yeng kwa 11 kwa Kasane. Mo tshokologong gone re solofetse gore dikgaolo tsa borwa bothabakgatleng kwene borwa ja legare le bokone botlhaba go ikutwatsa go le bothito ba magare ga 21 kwa Good Hope go yeng kwa 32 kwa Francistown. Fa dikgaolo tse dingwe ka bontsi a lefatshe leno re solofetse gore go ikutwatsa go le mogote wa magare ga 33 kwa Veda go yeng kwa 35 kwa Maun. Mme re lebelela ditoropo dingwe tsa SADC re solofetse gore ko Manzini le Cape Town go bana le dibata tsa maru. Fa ko Maseru, Gqeberha, Johannesburg le Upington re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadimo. Ga re lebelela Antananarivo le Windhoek le gone re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadimo. Kwa Beira, Harare le Lusaka gone re solofetse go bana dibata tsa maru. Mme ga re lebelela Dar es Salaam le Kinshasa re solofetse gore le gone go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula mme na le dikgadima kwa Kinshasa. Mme ko Luanda le Blantyre gone re solofetse gore go bana le dibata tsa maru. Ke sone seo seemo sa loape a enne boroko. Family Feud Botswana is proudly sponsored by FNB.